Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Tesa sisian ngapriang buram mi piba ro asha ka YouTube ke channel ka jonga. Dia kita ki banang wanang kong, dia kita ki baladan luparu. Dia kita ki banang wanang kong sung ban share, like but subscribe. Dia kita ki baladan luparu sung ban share, ban comment, ban like mo. De manta kasi kaslap shiniam. De I was planning bang le video namal bang ha ban class sibit hadu live baji. Tengok ang ba ang should let video show. Why should I waste my time by sleeping, eating? Tengok ang should let video show. Then before that, aku ambil tu ipi kawai penyala air rong senyuk biang. Nama betul, mencuang air rong purple day. Then ngadap kap no, senyuk jangan apa ini. Hang ni apa? Ngadap kap no sikat niam. Then ngaku apa untuk color unja no te. Then mentau senyuk jangan ulah jerong, ulah poi hang ni. La poi hang ni te nga ong ba menta ban kha menta te la dang kha menta un sa poi yang sikat ni tangam kwa ra nga ong imat jrong shmo te khnang ba nga kwa ba un jrong shwa tang sa kha pat hadien te ba un long nom isi tang ong ba ang ai color biang ma ba tu color ba ai sisin la ja te nga ong an chu ai color biang ma nga haban khap obviously you ning haban khap te ong an chu ai color te i umat jrong bat ki color kum tu ngan ai color bet man ubanai kum tu kan khnang ba un nom isi te la da ujrong ru un jrong with beautiful kum tu ban long pretty kum tu te nga ong ba ang ai color ba te nda da ai color te nda ula kham jrong tang sak ham te pen nga da ai color dan ba yang pilih la long kum tu keli free fire asa whatever te menta ka singan la ka video spang ka skincare ka badai ka ni ka facial kit mama earth te ya ka ni ong kalong kum ni lada pim ye yo Pisa ber obat kan thai bet rang kan ni ga de for all skin type te lada pim ye yo Pisa ban let chapo saloon kum tu ban le facial ba pidan kam facial te pila ban thena ka facial kit ka ba kum ni ki one different types ki one ki mama earth ki one ki lotus ki one ki to ki VLCC ni ki one different types according to your skin but kan ni ga de for all skin type te kan ni nga klam te dire yala dia aten na banta ka exam te exam ngala dan te kan ni ka ayupat karang dan ken tengah ong balai kan waste mo ngan shu panan kam yala dia naman ba it is for all skin type dengan use yala dia te hang ni ka dan 6 step PE 6 steps ka dan te ngan shu le share kan ni ka facial kit ka dan ka cleanser ka scrub te ka smoothing gel te massage cream ka kum to ka pack te bat ka wei ka moisturizer te nga ang bangan shule shona yala dia te ngan pi step by step wise te piru na bleng jong pi bro ki ba bum dan Pisa ban le facial namar le facial ngam te pra shatu ka de ka no tang ba shani ta ka khamram te la da pi me dan Pisa ban le facial pila ban te na ki facial kit kum ne pila ban use hayang before nama ba der tang season use ngila ban use arsen kum to arsen license te saya pe ya kan ka video hadu ban nakon pat kum jo ya kitu ki ba pila bane the different ni nama ki one different types of facial kit te piru pila bane the ya kata umat te ngathara tu umat ruang kwa ban ayu facial lang hadur jonga te mentang klan pasat khaman hirang dang stia dan direction dan ya kan ya te as you all know ba pet nga need te ngan because I needed to do facial pet pi ihang ni leki dull skin tanning and yeah te ngahapan le ya kan ni because I don't come I need facial nama ba po academy ngam lapor ra ban le nama ba bun kam than nang ta ka daw te ngan le naman ta te ngan pen EP step wise te ngan pen ishapo ka long kum niya shapo ka long kum niya kadang 6 steps yang ni kila mention hilala ka kerteng te taman tangan le no sisundan ngan pen EP ta sang ba ban ya pe ka ni ka video do ban nakut piru pila ban ya le hayeng hi kum tu te saya pe ta sisundan ngan sedang no ya kan ya te I'm so excited te piru saya pe do ban nakut te mo am pen sha show ki procedure te ka benefits kalong ba ka skin jongi kanong light kum tu kanong glow te kan remove ya ki tanning namar use ka scrub te can remove your tanning te bad ka procedure kalong kum ni first step in use cleanser after cleanser lada pidan wet wipes sa clean na ka wet wipes kum to kada pim dan wet wipes inside na ka nga wet wipes nga lalon
te ngan sat na ka the first step cleanser, after cleanser ngan sat na ka the second step de ka scrub tu the third step the after scrub ngan sat yang la pidan ya ka wet wipes pila pan clean ka wet wipes the third step de ka smoothing gel ka ba man hydrate ya ka skin ka jongi man hydrate su chapwa te ngin penetrate ya ka ke bad ka fourth step de ka massage cream tangan use ran amar ba I have to give massage all over the face dengan le massage ya le dengan nang kom no but still ngan pen EP mo te fifth de ka face mask te ya ka turungin le the six steps de ka moisturizer te to ka tangan pen is dan ya pi te sa watch out hadu bakut mo kena wa pin sngewthuh te ta tangan sedang no ya ka first step ka bade ka cleansing milk kan take in the tips of your hand shim hat tips jang ka kti jong pi jangan tangan mix kumnya apply kadang-kadang duna simbiang saja kami cleanse kumnya for 2 to 3 minutes ka skin jangan ka long uneven ha man tagi pore na marba ka kaja kambiang re ka fooding hangya po pijing mentang am tip balik ka long kumnya dengan sat no de apspang mo let sat Tonton petong ada pesat yang lah apakan kamar kiang kendian yang tayakannya ngan kang no kidang yo ben use sa sisian it is so good okay pila ben use arts in laisian kum to tem ta ka second step ka de ka scrub ru pide ka scrub ang ka de bendan kendian adur jong pimo kena maka scrub kan long ayu bah te mentai kan ka scrub ta pila sim kumnya haka jing shisha ya ka scrub pide ben apply na ka brush mo nga brush udan tang udan syapwa ngalat thai bang shim te namar la dapi apply na ka brush ang kan long ayu hati ya kan long mile bah kum tu in one direction kita ada nang ni ruang ngan sa let set kmat yang kum tu tangan nang rush rai ka pun mo te saya pet himaki saya sat kum tu bangan sat ingkong kum tu ya ka scrub under eyes area so haban skip na apply namar bahangnya scrub ang dapat kidan kini small particles te mlong ran under eyes areas avoid te ya kini ka scrub mentangin up for 2 minutes mo te shwa kata ngan kang shono ikan ya anda ada kanang ni ngan let set kmat te anda lawan nang ni ngan sa ada sa smoothing gel kalau komta step by step wise dia saya anda kalau kan dry ka scrub dia sa let set kmat mo save money ladapi ya smootnan ladapi kuat na benta kiwe ki jet skin type ladapi kuat na benta ka aka song baban comment sa po mo kana mangan tip Peit menta ka scrub kala long dry itu kala long dry tiang let sat no te wait for a second a few moments later tiang menta Peit yang ada one sat ka scrub yo after the scrub Peit kedur jangan kalong komno kala long glow kala long bright untuk te menta ka procedure kan padap tangkat tu kadang down te menta ngan let ka step number 3 ka smoothing gel dia kan ka gel ada dei hapa saloon ni ikum tu kin apply ka nika gel kin penetrate naka ultrasonic machine mo na mga hangni ang dan ultrasonic machine tang su penetrate nakti but no issues then lem tay kaniya
that tak mas na apply kan dengan gel. Kan nga products ang ngan bu ang na po description pila ban order nang to mo. It's so good. Ngan bu different types for different skin. But kani ka mama earth kani for all skin type. It's good for all skin type. So you all because nama ka gel is used for oily skin, right? Take belong creamy types kung to use for dry skin. They hamne ka don both. Tay pila man use kan. Andai sat no. Tiam tang ada wan sat ka gel dengan lek bahas yuk senyuk mo. Senyuk ngan lapra. Ito manta finally massage cream ang anam lek syuk ramo naman bakalong te yang ban lek massage. Ka naman bang lek hadur hit mo lek ngan lek kuno general application kan itu ngamti orang lek kuno kumto kanam lek syuk ka massage te pipi la ban lek tang kumto kini gidan line siya bar kumto ban merge ki kumne kumto te ya ka ni tang nama yushu ang skip no yung slam class cibir and finally last step number 5 ngantai ni pack ang shimakti mix out kumnya dia ban apply na brush mo dia nak kiti nang banga brush nang laong epi ba ngam lap ra tang apply ni pack avoid mo under eyes. I love it. Dia mentah pen yang ada apply ya kena scrub ya kena pack ya kena pack tapi waka pack kejonga so good application POE without brush only by the hands tang naki keti apply na keti pet POE kalong neat and tidy kalong clean hade in one direction but kumni kan dia ban apply pack mo dia nai apply than kum to kalong isi long professional ra dia apply kumni ban long one direction kumni ban long neat and clean dia mentangan up ya ka for 3 minutes dia enda ada 3 minutes yang satno enda ada sat yang wan hang ne ang sapen EP ka full procedure kalong kumno dia buat kumjuk banget enda ada pelajaran ni ke video kita ke salon ni ekla adom yang try nama ba kibreu kinom ya let siapa salon wal let facial nama to it's okay nama ba we have to think about our budget as well right dia kumne pi dia apply pack without brush rupa so good neat and clean. Dia ban apply shibun. Ki products mu dia ban apply shibun. Tem tangan khang no ya kan ya. Dia pala kumno dan jingli saya comment semua kana mantep ada pikwa syang ka ngan penmi ya saya comments. Dia tang kumni hi mentah kasi dengan ngala ada facial buat kumju anda pala ada rinse out ya kan anda pala saja kan ingin apa dapat dry anda pala saja kan ya. Dia sata moisturizer sata SPF dia 24 hours na use face wash sure sat kaman ka kan cepat na ka te kamtahi te kalau ada apply minute dia ngan sat kaman no te to tiam ta ada one sat ya ka to ka pack ngala apa duk bakat dry ngala one sat tiam ta nyan na ka towel pet pi ka result
So this is the complete look. Peit ka result. Tiam ta peit ka skin jeng ka along dry. Tiam ta finally ka step number 6 ka badai ka belong moisturizer. Ka badai ka niya. Jangan tak nak ya ka niya mentah. The smell is so good. Tiêm ta được tại cái đồ cream tại final result cái đang khaman trong phi pen. Để cũng nhé, tiêm tang tán sau gloss. Dia kani dang lap ban use sa shisian la na arsen te biru pilap ni thit ya kani te pe apa description ngala mention ya kani mo pilap ban order either from flipkart la na myntra pilap ban yo ya kani te menta ngakwa ban oi pi bro balada pi kwa shishu spang skincare suba comment support wala da kan thil ni sinrang pilap ban na kani la da pe medan Pisa ban support saloon e kum to te pilap ban thit hi sa le hi hayeng kum kini steps ki bang lap ban ep te ngan sa tho atat ya ki steps wise support description te sa pe akan ka video ru on sa mention ni ki step ka bang use e kum to te I hope you like the video. Dan sa akan mau ban share, like, ba subscribe. Teman tangan get ready na ban like siapa ayu sya kelas. Nama baga kelas dengan kadilai baje te kapor kala jan dehi tangan like nak mentah. Itu kata perlok. I hope you like the video. Bye. Sa akan mau ban share, like and subscribe. Thank you for watching. Bye.